درود بینندگان ارجمند، هفته نوی خود را با خبرهای رادیوی آزادی شروع کنید. امروز دوشنبه 29 ایون است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. نخست با چند موضوع اساسی نشر شناس شوید. جسدهای راننده و مشاور رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در دریای پنج پیدا و به خاک سپرده شدند. جستجوی خود علیشیر میرزان‌آباد و همسر و دخترش ادامه دارد. وقتی کودک گپ نمیزند و به چشم نگاه نمیکند، این نشانه چی است؟ طبیبان تاجیک میگویند حالتهای آشکارشوی نشانه‌های در خودماندگی یا اوتیسم در تاجیکستان می‌افزاید. شرکت آمریکایی اپل شبکه‌های اجتماعی روسی وکانتاکتی و ادناکلاسنیکی را از ضمیمه اپل استور بیرون کرد. روسیه گفت 10 میلیون مشتری آسیب می‌بیند. جسد سادانشاه جناب علی شاه، یاور علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و سینا مبارکشایف راننده او را در زادگاهشان ناحیه روشان به خاک سپردند. جسد آنها را روزهای 25 و 26 ایون پیدا کردند و پس از چند روز تشخیص و شناسایی به نزدیکانشان سپردند. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند با گذشت 12 روز از فاجعه جستجوی جسد خود علیشیر میرزان‌آباد و همسر و کودکش ادامه دارد. به گفته آنها طغیان آب گیل‌آلود جستجو را مشکل کرده است. همکارم مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارد. علیشیر میرزان‌آباد سالیان زیاد اینجا در ساحل رود 5 2 هفته باز جسد علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و همسر و یک کودکش را جستجو می‌کنند. آب 5 در این شب و روز پرتقیان و گیل‌آلود است. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند این حالت کاری آنها را سخت کرده است. آب تیز جریان دارد و همزمان قعر آب نوعیان است. قعر آب با لوی و شغل عموما با یعنی که نوعیان است. درانهای زیر آبی متاسفانه در اکثر منطقه ها استفاده برده نمیشوند، زیرا که در این منطقه های زیر آبی یعنی که دریای 5 زیر قعر آب نوعیان است. همین خاطر کمی مشکلی با نزدیکندگان گروه های غواصی به میان میآید. بنا به مشکلی عموما هیئت غواصان با دیگر تجهیزات‌های سطح معاصر برای دریافت نمودن جسدها کارهای شبانه روزی ادامه معلوم رقم قید دولتیش 278 تیجی هم خیمگه 3 تا استالبر از اگه راست همی خیمگه با درون دریا را رفتگه. ماشینی علیشیر میرزان‌آباد روزی 17 ایون هنگام بازگشت از دوشنبه در راه درواز خاروخ بر رود 5 افتاده است. مقامات گفتند که رئیس ولایت با همسر و دختر 2 سالش و یاور و راننده‌اش سواری ماشین بودند. روزهای 25 و 26 ایون جسد سادانشاه جناب علی شاه، یاور رئیس ولایت و سینا مبارکشایف راننده او را پیدا کرده به نزدیکانشان دادند. آنها را در زادگاهشان ناحیه روشان به خاک سپردند. با گذشت 2 هفته تنها نشانی که از علیشیر میرزان‌آباد پیدا کردند چند سند و دفتر یادداشت و نوتبوک او بوده است. مقامات گفتند که 2 جسد و سندها را 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. حالا بیش از 200 نجات بخش جسد علیشیر میرزان‌آباد و همسر و کودکش را در حدود ناحیه درواز و ناحیه شمس‌الدین شاهین جستجو دارند. یک روز بعد رد و بدل‌های میان نیروهای ایالات متحده آمریکا و ایران، این دو کشور به موافقه رسیدند که حمله را خاتمه داده گفتگوها را ادامه دهند. این خبر را چند لحظه پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هم تصدیق کرد و گفت ایران درخواست ملاقات کرد و آن فردا در دوحه قطر برپا می شود. جزئیات تحولات اخیر همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. یک منصبدار آمریکایی به رادیو آزادی گفت ایالات متحده و ایران با پایان دادن حمله ها به یکدیگر و مذاکرات نو موافقت کردند. دو طرف همچنین راضی شدند که راه کشتی ها برای گذشتن از تنگی یا گلوگاه هرمز باز شود. بعضی از رسانه‌ها گفتند که مذاکرات در قطر برپا می شود. مقامدار آمریکایی روز 28 ایون گفت قرار شد که گفت و شنیدهای فنی طبق تفاهمنامه در تمام بخش‌ها ادامه کند. هر دو جانب حالا باز می ایستند و کشتی‌ها آزادانه حرکت می کنند.
رسانه اینترنتی اکسیوس با تکیه به یک مقام آمریکایی گفت دو جانب نقشه دارند روز 30 میون در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام بلندپایه در حکومت آمریکا گفته است که واشنگتن به ادامه مذاکرات در روزهای نزدیک امیدوار است، ولی این رسانه مکان برگزاری گفتگوها را آشکار نکرده است. این مقام گفته است هیچ چیز بیکار نشده است. تهران هنوز درباره ادامه گفتگوها هیچ خبری نشر نکرده است. این صحبت‌ها در حالی است که ایران با ادعای آنکه آمریکا شرط‌های یادداشت تفاهم را رعایت نکرده است، روز 28 میون از ملاقات با هیئت ایالات متحده خودداری کرد. مهدی فضیلی، یک نماینده رهبر عالی ایران، گفت که یکی از سبب‌هایش این است که ما باید اول بسنجیم تا کجا پل‌های بند مانده ما را دوباره آزاد می‌کنند. اگر دسترسی به پل‌ها نبود، پس این شرط اجرا نشده دانسته می‌شود. جزئیات دسترس نیست. روزهای استراحتی گذشته ایران با کشتی‌های تجارتی آتش گشاد و در پی نیروهای آمریکا برای حمایت از حرکت کشتی‌ها به هدف‌های نظامی ایران ضربه زدند. وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی روز 28 میون ادعا کرد که تهران برای 30 روز دیگر به تنهایی نظارت بر باریکه هرمز را بر عهده خواهد داشت و علیه همه گونه تلاش عبور از راه‌های دیگری جز تعیین کرده ایران هشدار داد. از این پیش ایران به چند پایگاه حربی آمریکا در کویت و بحرین حمله‌های موشکی و پهپادی انجام داد. چند پیش از این پرزیدنت دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران شرط‌های آتش‌بس را ویران کند، واشنگتن عملیات حربی خود را بیشتر خواهد کرد. созмони ҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ба ҳисоби миёна 1% сокинони сайёра гирифтори аутизм ё дархудмондагӣ мебошад ва тоҷикистон ҳам истисно нест. аутизм як навъи ихтилоли асаб аст ва онро дархудмондагӣ ҳам меноманд, тавре гуфтем, ва ин маънои онро дорад ки вақте кӯдак гап намезанад, ба чашм наменигарад, номашро шунида нигоҳ намекунад ва нишонаҳои маъмулии муоширатро бо атрофиён надорад. дар тоҷикистон ҳам табибон аз зиёд шудани чунин кӯдакон хабар медиҳанд. нишонаҳои ин ҳолат чӣ аст ва дар тоҷикистон ба ин кӯдакон чӣ кӯмакҳое мерасад? шаҳлои абдулло гузошт медиҳад. ин кӯдакро ки дар худ монда ё гирифтори аутизм аст, модараш бо умед ба ин марказ овардааст то зеҳнаш рушд ёбад ва муошираташ беҳтар гардад. модар пас аз чанд ташхис ва замоне аз бемории фарзанд хабар ёфт ки ӯ 3 сола буд. зан нахост номаш гуфта ва чеҳрааш нишон дода шавад. 3 сола 1 моҳагӣ буд. бачамон чӣ намекард, файродш мекардем, нигоҳ намекард, намефаҳмид гапора. аз сину солош қафо мондагӣ буд. амроҳои ин ҳама чиро мефаҳмиданд, ин намефаҳмид. баъд пеши духтур бурдем, духтур ҳамҷо равонмон кард. ин зан мегӯяд аз 1.5 солагии фарзандаш эҳсос мекард ки ӯ мушкиле дорад ва барои рафъи он чанд дору доданд, вале пешравие надиданд. ҳоло бо тавсияи пизишкон амал мекунанд ва дар рафтору гуфтори писараш андаке беҳбудиро мебинанд. гулчеҳра эргашева, иҷрокунандаи раиси созмони ирода, мегӯяд модароне ки ба онҳо муроҷиат мекунанд, нишонаҳои нахустини аутизмро дар кӯдаконашон пас аз 1 ё 1.5 солагӣ ва ё баъзан 2 солагӣ фаҳмидаанд. Что это значит? Он перестает реагировать на свое имя. ин чӣ маъно дорад? кӯдак вақте номаш гуфта мешавад, дигар вокуниш нишон намедиҳад. ба чашмони дигарон нигоҳ намекунад. бо имову ишора ҳам талабашро намефаҳмонад ва ба ҳамсолони худ аҳамият намедиҳад. ҳамаи ин нишонаҳои асосие мебошанд ки мутахассисон ва ҳам волидон бояд диққат бидиҳанд. аммо одатан дар оила танҳо ба нутқ ё гуфтори кӯдак аҳамият медиҳанд ва дигар малакаҳоеро ки кӯдак аз даст дода аст пай намебаранд. ин ақида ки ҳоло боз ками дигар мунтазир шавем худаш ба гап медарояд, хато аст. ҳар қадар барвақт агар муроҷиат кунанд, ҳамон қадар имкони бештар аст ки кӯдакро аз ин ҳолат берун оваред. аммо ба назари қаҳрамони гузориши мо, ба омӯзиш фаро гирифтани кӯдакони дар худ монда осон набуда, нархи доруҳои зарурӣ низ гарон аст. шаҳри душанбе ҳаст, не ки бениҳоят қимат аста. хай ин центр нормальне. Не ки дигар центрҳое аста ки мехоҳем барем
ма бениҳоят қимат аст. Як дарсаш 200 сомон. мушкили кӯдакони дар худ монда дар Тоҷикистон дигар нав нест, ҳарчанд ин мавзӯъ то ҳол пурраву ҳамаҷониба омӯхта нашудааст. яке аз бемориҳое ки сол ба сол зина ба зина зиёд мешавад бемориҳои аутикӣ аст ки инам синдроми аутикӣ ки инам ба майёбӣ оварда мерасонад. мо бояд дар ин самт ҳам корбарӣ кунем, фаҳмондадиҳӣ ба модарон дар вақти ҳомила, баъди ҳомилагӣ, дар раванди сину соли 1 сола 3 сола корбарӣ фаҳмондадӣ кунем. ман бовар дорам ки пешрафти ин ҷомеа хуб мешавад ва кӯдаки солим сол ба сол зиёд мешавад. дар созмони ирода ки асосан бо кӯдакони гирифтори аутизм ё дар худмонда кор мекунанд, низ гуфтанд модарон набояд ноумед шаванд. ба қавли масъулини созмон, санҷиши дурусту саривақтӣ метавонад барои шурӯи табобат ва тарбияи ин гуна кӯдакон ва рушди инфиродиву иҷтимоӣ ва ҳамгирӯии онҳо бо ҷомеа мусоидат кунад. дар Тоҷикистон омори дақиқ ва пурраи кӯдакони гирифтори аутизм вуҷуд надорад. ба иттилои расмӣ дар кишвар 35 000 кӯдакони камтавон ё имконияташон маҳдуд сабт шуданд ки дар муқоиса ба омори 5-6 сол пеш зиёдтар будааст. дар як иқдоми ахир аз ширкати амрикои Apple чанд замимаи марбут ба ширкати азими ВКонтактиро аз барномаи боргирии App Store берун кард. акнун дорандагони дастгоҳҳои ширкати Apple наметавонанд барномаҳои шабакаҳои иҷтимоии ВКонтакти, Одноклассник, инчунин Mail.ru, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK знакомстваро боргирӣ кунанд. чунин кори Apple барои ширкати русӣ ногаҳонӣ буд ва гуфт аз ин дастгоҳҳо 10 миллион муштарӣ вориди барномаҳо мешуданд. тафсилоти қарор аз Муъмин Аҳмадӣ. ширкати Apple замимаи ВКонтакти шабакаи иҷтимоии русиро ки шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам аз он истифода мекунанд, аз App Store-аш пок кардааст. инчунин барномаҳои дигари вобаста ба ВКонтакти груп дар дастгоҳи Apple боргирӣ намешаванд. ВКонтакте ки сомона ё пойгоҳи иҷтимоии маъруфе дар Русия ба шумор меравад, аз соли 2006 фаъол аст. ин ширкати русӣ рӯзи 25 июн дар изҳороте гуфт Apple бидуни шарҳ ё огаҳӣ замимаи онро берун кард. ин пойгоҳ гуфт дастрасии 10 миллион корбараш ба шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо, пойгоҳҳои видеоӣ, имейл ва маҳсулоти омӯзишии онҳо низ номумкин гардид. дар Кремл қарори Apple-ро барои ҳазфи ВКонтакте аҷиб номиданд. сухангӯи Кремлин гуфт аз ширкати амрикоӣ тақозо хоҳанд кард ки қарорашро шарҳ диҳад. ширкати Apple дар оғози моҳи июн нисбат ба шабакаи иҷтимоии русӣ Max Messenger ки дар пушти он ҳукумати Русия истодааст, тасмими ҳамсон гирифта буд. мақомоти Русия давоми моҳҳои зиёд аз ҳама шаҳрвандон талаб мекарданд ки ба пойгоҳи Max бипайванданд ва дар ин байн фаъолияти WhatsApp ва Telegram-ро ба шиддат маҳдуд карда буданд. ҳама идораҳои давлатӣ дар Русия бо Max кор мекунанд. бақо Содиқов филмсози маъруфи тоҷикро дар яке аз оромгоҳҳои шаҳри Берлин, пойтахти Олмон ба хок супурданд. ин филмбардори тоҷик 25 июн дар 85 солагӣ даргузашт. Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Олмон, имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт ӯ ва кормандони дигари сафорат дар маросими видео бо Бақо Содиқов ширкат карданд. ин маросим рӯзи 26 июн баргузор шудааст. умедҷон Содиқов, писари Бақо Содиқов, ба Радиои Озодӣ гуфт падараш васият карда буд ки ӯро дар Олмон дафн кунанд, чун ҳамсар ва фарзандонаш дар ҳамин ҷо ҳастанд. Бақо Содиқов 30 сол пеш аз Тоҷикистон ба Узбекистон ва аз он ҷо ба Олмон кӯчид. ӯ барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ буд. филмҳои Адониси 14, Гирдбод, Бухорои Шариф, Ҷосус ва Имом Бухорӣ аз корҳои намоёни ӯ ҳастанд ки дар Тоҷикистон таҳия шудаанд. бинандагони арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи Ахбори Озодӣ ба поён мерасад. агар хоҳед ки аз хабарҳои рӯз бехабар намонед, сомонаи озодӣ.орг ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар TikTok, Telegram, Facebook, Instagram ва YouTube X-ро пайгирӣ кунед. то барномаҳои дигар, худо нигаҳбон.